Isangoma singikhuluma naso sikuphi ngoba isangoma mina sangiblocka uthi sangiblockelana ngasi siyazi sona sangiqeqa ngoblock ngangile ekhelene enkosini onyazini sangiblocka isangoma nami ngasigaxa ublock sagezelana ngisasi isangoma mina ngisasi ngasigcina nini isangoma sizothini kubani sizongiqala ngaphi ngoba sangiblocka sizokubuya mase sifune sizongibuza sibuze ba sengilokothe angizanna ngizwe mina ungizwe mina wangiblocka nami ngamblocka ukuthi ngangenzeni angasi uyazi yena noma sithi wasewazule makebe ngithi ngiyahamba sithi khona iqoka lamtshela ukuthi uyile lo uthi uyahamba sithi wacaso wangiblocka nami ngamblocka angihlanga nje nongizwe ungizwe wangiblocka nami ngamblocka ilalela uyinika isikhathi yokuphiqiza ucishe amadata ulalele ngiliphuphisile mina nangibuyele emva ungahlale umanqelezo ngisakanela asangifunelwa mfana asangithanda uzoshuthi ivideo nami mhla iqala nqa ufike ekhaya shuthi ivideo nami yangiqoqoza ngamphuthuka ngambuka ukuthi mina hello ukuthi kuyithoyile impatha kuzongisebenzisa kufuna ngithuka abantu ngikushayela izitho ubeke ngasi ngiyashisa emtelapweni kwangaze kungithandi akukaze akunalo ngisho ichashaza lothando lwami akungenza imbuzi ucanga ukuthi mina ngisithutha ngathi ngisithutha esihlakaniphile ngathula ngakubekezelela ngathi lo ngiyombamba ngeke ekhohle njengoba sengimbambileke phumile kuye akasali hlala umfana engichaphaza